Stop nje umoya umfundisi nakahlabela babathe esezulwini. Stop. Mina umoya nginawo ngakubamba nyalo nguhlafuna bathandzeka. Yabafana bafana bamina ngugigida umangosho kunje. Uyafuna lasansi ngiyakutafuna. Ufika umfana ngalenyelanga ungangananga uphunyuke umuthemaladi. Umfundisi akekho uthi umoya khona abafanele abatawungena lamnyango. Bayaphela labafana batuvukiswa ngamoya lokunye kuphuzane eladini. Ngafika ngakubamba ngakuthini gci ngakugavula kanye ngentinyo waphuma kwabaleka lo moya niwulalele futhi. Ningadlali ngalo moya, lo moya niwulalele lo moya. Uthuthini. Mina yes no. Ngafuna mina ngubhashe nokudlala ngalo moya. Ngoba mina lo moya wangihlela madima la. Ngiyakufuna mina ukudlala ngalo moya. Amen bathandzekayo. Ibambeni bafana bamayidlala ngalo moya. Lo moya nufundise kusefa futhi. Nufundise kusefa mina umfana lo ngena lapha emnyango noma ngabe kuthola umvulo uyagula unedloti mina ngafona nje kuwena lo moya wakho nyani uhambelana nedloti. Hamba fana bakufaka emandini bakuhlambulula. Amen bathandzekayo.